Wow, manulian tu poin yang koko sunat kay sa kayo. Tunggu tahu lu kay ang way pakunan Pohnpei nan buyak bu toror karya isa kisuwat nan wasan buyak bu pela balap kolonia. Ranwat chuneu paran kau na riya kay sa kuno. Niat oranwat huyaran kayu wan buyak bu toror wat. Jalan kat kadla mo jalan kerja nan lolo. Oi dan ulian try dia berkitar en wan baronet kar ulian try dia ulian lolo untuk tengata yuk na try kerja na lolo dan patungan sekarang sensal programal yang itu sekarang samat kod atau kod di kalangan makerja nan molar kailing keting kai karon keling sampau tenaga karena arna yet feet karena tuwing ko kutunog dito po. The weird moment, itong katangtulang at nagyaro. At kapinlap, kanto po ron. Ito yung kagkati karena loro lalitong rawat. Tengkat katarayo. Tengkat ko po rin ito, kawit-wala at mawala ng sangin kapilaw ng dito sa. Tengkat ano sa po sa naman. Ito yung kapinlap, kanto po rin pwede. Nawon lap, luyawin ng kadlautan. Aladong trik, rawat sotet, kapal kat ilaw yata at magkap. Bakating kasarawila rawat, yung katuya. Rang karawi, yung kakamanala mo kung kutunin sa makolen. Itang kuron, o kupuran natin. Right hand. Kalangan ng Honorable Senator Gan Melel Wan Paran Edgar pwede lolo ang rito nga daw yung pur. Saya kaya kadla mo tayo ipan po na si acting Senator Atsana Pram, Senator Kukuwapis Jr., Senator Isaac Artery, Hey. Senator Ricky Carr, Hey, man. Senator Solskjaer A. Carr, Hi. Senator Wilfred A. Jetmon, Hey. Senator Billy Edward, Medyo mo. Senator Stevie K. Pwuhng, Senator Pacharico L. Irons, Hey, man. Senator Aurelio P. Chowap, Senator Alfred Sanlatore, Badumot man. Senator Daniel Laden, Senator Edgar W. Licanet, Amen. Senator Dan Titus Walui, Hey, man. Senator Benjamin H. Ludwig, Yes, ma'am. Senator Makari Michael, Senator Sheldon Chinet, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaro I. Simina, Hey, man. Hey, man. Senator Francisco Sumran. 9, Mr. Speaker. Yay. Quorum, Mr. Speaker. Kansal magtry sa mulman yung koro magtry kakatla na sa matay ulit pur. Namawag mo kung problem kak pulian tayo diyo uya sa matay sa karatan kapeng nalal sa karan misik o kapeng lap kanggo pura na nilap sa karan kayo po niyo wawlap kanggo pura na raksuko wawlap kanggo pura ni syoko wawon ki sa bulmar likan po nanalang ko na ang kanyete autoro ron lapalap kayo di palian tiyak mamotso government national, state, local wawon ki kabinan Pohnpei Honorable Joseph Karyaon Kabina, Honorable Mobuk, Pahrek kisong kopong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyong kopong Anfarus. Pasakset 18 wow, o floor leader, Kadkadaur, Honorable Senator Kan, Pwuhng kiyo kasampal kilang lang samorokan, walay syokan, sarisokan, so masakan, walang alangan way, uya uli pa nan salaruwat, then Pohnpei kan may batyang China and Chamberwood nan kalal maslikan kalal. Dapat uktay dayo pa na nan uyak turwat so ipan tor parantat ong sabon matay floor leader. Dato. Kailangan ng Pwuhng speaker mo na ibang patpato kam kuburay tungal kaping ang kap merel puli purakan koros kap kaping hotel bago kupurmao kupur sabakon ko masayang salto naman naman trail alayang sa namao trail ka kayo panang wasaksit ranot speaker kam kuburay tungal kayo panuwaw ang kap merel patong sabon mo masayang salyo nilang bang puran trail subay ti kong Pohnpei merel wasaksit tungalin kuwaw bang puran honorable speaker wongki Honorable Senator ko koros merel lang samoro lang kanat lang nuway ko sambalakan koros mayang kat wasaksit
main speaker kum kuburai tungal wow kak melel patong kum melel wong ki rail lapalap pilibilita kan koros mababali ban executive tan judiciary ele bilmen wong ki rail lapalabakan mababali national level elwong local government kan pilmen patong kum melel uyaran maun kapayong tun koros no pat ang kupuran lapalap ko Pohnpei yo mas likin Pohnpei pilman mo ki sapul mamail staff kan speaker man sa karak kupurmaon niyo kailang kakrop sapul matay kalantar o katiyong daan ay kan na besok limaw yan sa onuraturur Karya man. Prayer kum kawit tapos kupurat kailang kakrop sapul matay kalantar katiyong daan ay kan na besok limaw yan sa onuraturur Cancel magkamagit uyawiyar o pagi amiya utpan kamagito kaikat kacil bonen basically mau kamu floor leader la toro. Angan speaker ay tungol wow sa balang kakpatpato sa bang kurang kasambal wat speaker ang kaksensal ko ekran wat sel capiyata yung yakupur toror tondang keryusok su essential maran wat tune membatuan sakara kubur maun niya taylang kaksabal man ko yakupur toror wat mapansang ran wat so ititin tune sa kriyaw iran sa kriyaw taylang kaksabal man ganaw yakupur toror wat mempakkarya man Karya man. Cancel mo kawit miya o pagi amiya utpan kamagito karos mo utong kamagito masani Pwuhng masani show kamagit paitar kabelala mesutun masan to kaikat masani yer rawat o karos kunggelar karo ta sabul material buya kupuru toror wat panrai roi kiran isa kriyaw o bani ti nialam and next week ye June Asia kriyaw la mawar ay bample bonus floor leader la tore kalangan speaker ay tungol sa karmisikit ngalang kamela may raturur magataray man sa karak kupurmaw ba kita to kapil niyo yung sa karak kupurmaw lang kakrop sa balmatay kalantar o katalamba no tarap tutuloy standing kamturo po Karya man. dan silang mawar kamagit kakawit na miya sang floor leader pwede upan kamagito miya yer tiger year pan interrupted day standing kamturo po bample bonus floor leader kalangan speaker man sa karak kupurmaw patpatuto bang purakan speaker man sa karak kupurmaw niya tayo lang kap and place standing kamturo po ng basilip kilimay saktuaw labi ng risak kuno ng sapul matay kalantar rano Karya man. dan silang mawar kamagit na miya yer o pwede miya upan kamagito pwede ansyo ay men patrawan tayo place standing kamturo po silip kilimay saktuaw labi ng risak kuno kan sabul matay standing committee report and runway makaros placer ay pample po na sa floor leader kalangan speaker so tungol tangon mo man sa karak kupurmaw niya tayo lang kakan place standing kamturo po ng basilip kuwan ng saklab na risak kuno ng sapul matay kalantar Karya man. dan siyang magkamagot miya yer tayo place standing kamturo po silip kuwan na isak labi niya risak kuno pwede miya utupan kamagito ay ban rule tayo place standing kamturo po silip kuwan na isak labi niya risak kuno pan sabul matay standing kamturo po and runway makaros placer ay ban po na siya acting Lumutap privilege speaker tom ko prayer kawi ay kupurmak speaker ay tungol wow sa balang tutuwa tabang kurakan speaker man sa karak kupurmaon niya tayo lang bilkakan place standing kamturo po ng basilip kuwan na isak labi niya risak kuno Karya man. Saan sa lang mga kamagot yung bilmiya yung tayo place standing kamturo po silip kuwan na isak labi niya risak kuno pwede miya utupan kamaguto iman patron Kagitag tayo place standing kamturo po silip kuwan na isak labi niya risak kuno pa sa matay standing kamturo po makaros placer ay pan po na siya acting Standing Committee Report member Silukuli Maisak Tuwala Rinsak Kuno Mapit Legislature Field member Papkuli Maisak Tuwala Rinsak Kuno San Sabon Momo Committee in Finance floor leader kamu kailangan ng prom speaker ay tungol wow sa balang kakpatpatuto bang purakan speaker kung kupuro honorable senator kung may kupuro yung kakpatuan Mele lang siya umao, essential mo ng kapul matel, komawan, totokot, essential mo, lukurin natakan, pais, side cut, ay man sa karo kupura mail, na pais yang aircut o yang batang kapul matel, lukurin rano. Kailangan speaker. Kailangan floor leader record and essential mo pa speaker abram yang batang yung kupurun rangot. Kamu floor leader. Kailangan speaker man sa karo kupura maon niya, kailang kak
katiyang nan masan ni standing committee board ng Basilip Kilimaysak tuwang laban relation kuno sa puliman kita ipagkoryaman Maguto masani yay Pwuhng masani siyo kamagut paita Sansal kawait mayor o danto na siya acting lo yun siya kumata katama and the privileged speaker kami man ilcha to chairman in finance kami Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker muna iban pada sa makam din muni kung kupurubuhin kakpadyan daw masan ng kasam sa karagapin kayo punawa may patuyan nilang itong alwala pa ang kupurubuhin mo ang kumelel Vice Speaker itong alwa pa ang kupurubuhin floor leader itong alwa toro pa ang kupurubuhin sa Rangemu Chairman Hector Dukun Kutar Senador Michael Nasa Pwuhng Senador Rajun Ana Pasokes Chairman Artuyo itong alwa melel pa ang kupurubuhin kabakabayan ng Senator Kangkol May Mr. Speaker, kapindi itong floor leader po kawit na miya kailan kakadiyang na masan kan standing committee report po. Mr. Speaker, standing committee report sila po kilimaysak tuwa wala nangyari sa kunaw. Kaitan kamutang ko Senate pa po kilimaysak tuwa wala nangyari sa kunaw. May kawit maluwan nintuan pagpagyo mapadwasang sa matay loob sinusus. Maluwat nintuan kawit masansan ng report. And kak ukitala sa matay ko sa natin mo ni Melen mapaliyap sinisus sang nan mo ni makamanamantar pero nga kapaligi irariyawew kay bantin telepon kan makin miye o tatok na naso ni sus sansal manso mo sus kan uyawya telepon kapkin miye o miye kan imusak lau susa telepon buka dan buka kenkat. Eri tato aku niya so may mukit mo ni makamanamantaw nantiyan mo nin mowe. Tato aku saya kapwala tiyan mo niyo imusagla. Ay makarata nantiyan mo ni kapwat po kaya tayo leler nanti ko pentiyan mo niyo sansal mamiya mo ni mapita. Asang nan mo ni makamanamantar awan moni yume wa pada no wan talai sugu pa sa kwaluan kak apali ananin puy-puy lan telepon pukat pada met puy na naman to the talk nagwiya election aid nan tato ako no sustoror magwiya puy kichi puy nan pe nakamone pilsay apel atiyan moni puy masagla tatangkan me wiya o isa benta tao pukat pagi saya kapal maluwat at bilka kapurela mo ni makamanamantar nantiyan mo ni wat pagi peita bilka kapali isa benta kaya nakamani anera alap may Mr. Speaker ikawin wad na nansa makamiti sansan na standing committee report sila bukili may saktuwa laban yari sa kono Kailangan Chairman Carl pwede kawawan standing up the report sila kilimaysak tuwa wala nangyari sa kuno miyadra masan ang standing up the report floor leader kailangan speaker ay tukal wow sa balang tutuwa ito bang promo katuwa speaker man sa karo ko burmaw sansal Chairman Mao Chairman Carl katin masan niya report wato alam mo yung pang sutra ko yung makalalabak tuwan parak tinam to kan o iro kan sansal ng report sang negara bawat mencakar ke burmanya dan lenggap kucing dimasan dan rebut waktu siapa iman kita. Dari man. Sila masan standing up the report sansal kamugut yung miya dan kucing dimasan itu karos mautung kamugut masan yay o masan iso kamugut koita karos mautung standing up the report sila puli may saktuwa ulit nangyari sa kuno masan yay Pwuhng masan iso Kamagut paita rok try sa pulman kita standing committee report silip ko lumay sa tuwa wala mangyari sa kuno miya to report Standing committee report nante silip ko wana isak lari sa kuno napit legislature bill nante tap ko lumay sa kisu
la risa kono V6AH Sapulmong Campaign Finance. Kareba Katianan Masanabi Bankono Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker. Itunggal wa sa bal bangko promoyo bangko prakan paras. Ida pada sam kamitin moni on wa kara kamagat malwa telenga kuya ko burgis standing kamit report silip ko ne isak laban yari sa kono. Dan salam mo kamagito karos notung kamagito masani ay po masani show pag kamagito paitak tayo ang Katianan Masanabi o makuburay po na sa mga Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker. Standing kamit report silip ko ne isak laban yari sa kono. Itan kamu tangko senit papil me seksul bernya resa kono me kawait pag-pagiyo me sang sa matay lapis in ofe nan kawait wo peyan kasantikan men malwa tapali yerong rail to datangkan chorus and Pwuhng state government me sapis kiyang Pwuhng state government sombar riyaisak nan pag-pagwat epic contoh tahun ofe me pilsapis kiyangar Pwuhng state government sombar yesak nintuan ruwasin kosanet normalwat kamanata state law nampe isak el lebenyal wali isak lebenyal isak mau kosanet mi right on tangan kores me sapis kiyangar Pwuhng state government sombar yesak o wiya mau au dan puinaral bangker mogit step riau patota ai me sansan report met my Mr. Speaker roto tawa dia amat option ofe kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman, pwede kawewe ong sending am report silip ko na isak, laban niya isak po no, mama, miyete, masanaban sending am report. Sila ban po na sa floor leader latore. May kailangan speaker ay tunggal wa patpatuta pa from katuwa speaker man sakara ko purmaon niya nintuan standing kam report silip ko na isak no ay tan komatang sunod papil may isak isu kabilarin isak ko man sakara ko purmaon niya tayo kucing timasan daw sa pagmang kita po. Kaya man. Dan salam mo kamagito, karos mo tung kamagito masani ay uwo masani so kamagot po itak tayo roting diyan masanabi karos mo tung standing kam report silip ko na isak laban niya isak ko no masani ay uwo masani so kamagot po itak tayo sa pulman kita report what siyang kamitin finance. May report. Standing Committee Report Nante Silipkuwan Isa Kayo Larisa Kuno Mepit Miscellaneous Communication Nante Silipkisi Sa Tuwaw Larisa Kuno Sang Sapulmong Committee L. Kaya Katianan Masanabi Banko na siya Vice Chairman Louis. Kailangan Vice Speaker Monivan Rajoyang nan ko ay men Melel Chiyang Giyo Chungal sa karmisik lang kapeng Peki ay chungal sa karadaan wawan pachayang sa Pwuhng chungal me tachoyer nin lang kaproyeto nan malwa chay chungal sa karadaan waw pang Pwuhng Honorable Speaker Melel Wawniki Vice Speaker Floor Leader o Honorable Members ko chungal wawan pilto kay Railkan me pachayang kitayan gallery o pipiyan sa kulmatay uyalamalam nan men kapesekan Main Speaker, manwiyata motion nyo magtekak katsiyang masintan Standing Committee Report number Silipuguan na isa kayo 11 yal kaya isa ko na isa kayo Diyan lang mo kamagit sa Vice Chairman Louis karos mo tung kamagit sa masani ay uwang masani so kamagit sa po itak sa bangkat siya ng masinito. Iya masinito, kami Vice Chairman Louis. Kailangan Speaker kung kuburaya boyan kak Chapiat ipilipaki kawait sang ren Israel members and committee and person mo committee now na kopuko kiyang yar miscellaneous communication Ria silipugi isisak tuwaw labinyal isak wano napitata Olen Pohnpei man mereprepen sawas pagkitata cekan me iray pilyang pacuan me molwach pil kamanan April ri sakwalu sapul mamail sa kamitin roson mo pacoyang nantotok nangyari karong ayer Railkan makoneng wen kak melel
kata wasame apple pen wallet te Israel kan men pachowan sabis me molwat te supplementary government kauna pata re me kai chapiata ka rong wat ye all me pakpaki terapaki sawas me pachota ye Mr. Winglang atli me pachoto kawewe yang committee nintuan Israel semenakan nan kalian liman uni Israel kata o melel me anana ben all menachen pachowan yatan sawas me socha rechail nyachail liman uni sapa re nintuan kawait me sansaleng all manage me epananane pachola awai pui wasame nie sawas magan melel sawaseta Israel kan me chungal gan ki songan kapin salet lumum me sansal nintuan ach karonga I me umon committee abil kasalayang committee me reason par silise etotokan PUC o essential me son pare silu retire o sola chungalen ki tai elen health insurance me Israel chon to kan chungalen kin intuan rai kan to eri essential me all manage kin pil pay yan sapol ma child men kapese kan intuan rai pil pache Israel men Pohnpei kan me kin pay yan o pil pachowan Christian church me melel mumot watch kamanala when kakapali Israel me soche chungalen ki insurance poran kak confine ticket poran pachola o pachowan sawas maslikan Pohnpei rinintuan committee bil tola o bil karunga tapol machay department money kawait sangren directoren campaign money memie cheche molwatch kamanala ime yatan kapkapoyaki totok entola pueki nun momona rai pan koseneti uyepan totok me AG pan moitata momon monie pan totok ap ensansal me mie moni me kachoror la buena pali Israel kan me soche insure eri soche me coach me committee ka kawaitang all me pakpaki sawas pueki kawait me sangren director in treasury all manage and paying serlaren kapina nintuan epan kamangaita o authorize release in money puen kak tatongki puen kak sansal me melel momotwat the molwat icha child kamanata money o pachola nintuan executive aray bangan implement execute tatok pen monutkat kay sochakun kamanata money ap kolokol pumairal kan manane sense arangkan pachoto pachuan rechay ai chama chay ka kuya kawait kiyang rail wasame elen te cheche kan pachoye rinintuan kawait balelang olem chama ban kak sapatata ban kak tatong kumonie nintuan HESI katoketo wewe on Department of Treasury ayan kak wewe yang kapina the executive kurailan kak moitata and kak apel ni songon momio me ban kak kamangaila ban kak pachota o tatong ko songon mo cheche me mier nintuan Israel magan ban apa limon pukat ari committee kawait ki men en pachola ari ime uyawi olech pachota la executive o sai kurang wewe to on committee ari icho wasame sakakapali speaker intuan atia sabon mo committee
Roson mau ibabil il floor mamia member in eld men pacheng o pilagis kachela pala wasakan may suche sair mapitata irowat. Kailangan Information my Mr. Speaker. Louis, kami Senator Court. Kailangan my Mr. Speaker. Ito nga luwa sa Bangko Promuyo, Bangko Program Covers. Iman, pati nga tayo ito nga Acting Chairman Maud, Acting Chairman Louis ang tatawag. Ele, out of the tatawag may son into one. Kasalitar, Apolpen, Polinton Payment, sabi skiyang Pohnpei niya uyatong dalagang PUC yan sa Urere. Retire sa umata o rabagi to sa was. Kansal mo ni Legislature kamanatar po na pwede sa unirar metuwata matapos ito kakapul buwagi. Pag yan nagsagadik sa council kuya ben tatawag mo pa na pwede pay dapan mo ni what. Ang environment Pohnpei kan mo pa ang kananana. Wasagis may man kapatayang kawid mga wana itong chairman mo. Ang Pwuhng Legislature and sansan yay mo pong tayo po ka manamandaan mo. Apsa matay tatawag sa tiito asaw. Ayon sa mo ni kan malwat ka manata so tayo pay tide mintuan rawasan ko sa net. Legislature sa man kip manamanin oversight katit tama tatawag sa tupoy kita. Ay mauyaw ng tatawag oversight. Pati ang mo mautan Israel me usustakan sa ikita o alalata mintuan ka man naman legislature so ta apali ginang taruwasin ko sa masansal a legislature kakakamalay di sa count matuwa itong mapukan ipadawanta madpugi kubukubura ito miya kitayagan ka manata ito mo niya type section abanon mga isang matay tatok na ito magtaybang niya ka manata mo pukaan ta check mamono bukat napul nintuan ko sa net ikapang kita tawad po uya men katiman mo sa matay tatok so te imusagla mo rin ka manamantaan mo uya sa matay po ko kaya nang pilcha-check may pelpen mo ng bukat nintuan na kamanamanta nalalang mga palimen Pohnpei nabilpat-pat hotel legislature ije ikapang si legislature kaysa kayo po ele ansukan koros mo mo ng bukat so mukit ay wasad may aramas kalabod tabil mga yan nakikapang tatakot po esansal na non-irar Paul kasambal manat loyang tatawag ko lalata metro kawit mawiyawi kawit ito bilis sangat siya pinagsagadi olan patola bangko kurang kapinakaksabat at amoni iti masakala dala nolo bugi sudan padawan ranwat nasabat agpen mo niya niya so mawawiyawi tatawagan government bil kasambal bugi kaya bil loyang nga baktoto na uya ben government dia ka makit mo niya nga ben sumao niya sumao metarala niya no bil ka ben salatala ari tatawa di kapung dia nga itungal kami tumaw kami tinal po kaya rail nanti nga paliyo lel wasak tay kat kadiyan so kalangan may Speaker Kalangan Senator Carl, Senator Simina. Kalangan Speaker mulai dan batuan ay tungal matawang rubot kapung kiyang ranwat wagi sinakan more liya retail Kadang sambil memisahkan wow metiang mencangan mut ay dungan kiram betul terbut rawat ayai rayung dan legislature me jail Kadkadaur bil letoran mut bil oversight bil yawi menen ongo pisilaichi niye case ke magdala wali ran tiyo para mas kam while comment Kogi proses yang tatangkan magkalawali. Menen iralkan na on insure so to insurance kakapaliran. Tatawagan ang pali regulation contribute yang kapal kan magkal mamasan yang sipsip. Dari magpit ay chief office. So dahil masa ni regay
aramas ke ibilloyanga gapal niya guys ke maramas mela togi evolvement resolution kan jote bol talal ramu to same thing met nan report ebil kasaleta me yim ba uyawi mo bogi process me gina bali chonka wechi dan V6AH regulation aya duan aramasana ranwood aramas me ni nan report ranwood man uyawi delian bogi mabil mela ranwood resolution na babil imang say babil uyawi wong talian na chief's office pero kasaleta ire what kwento uyawi ire mo say ba mamasan yap kailan lupin tu siyang nirakan ng bangka kapwalita to lele chief's office okay uyata regulation in siyang uyabang totoo consent kung tayo kamalalong ko sunod kung kakalan tarew kung uyabang totoo kung chief's office ay kasalita tayo irupukat bangka kuya ireke mag-tribal ka look into tribal oversight of sinachi ya karaban uyabang process yung totoong katraking pan obil na yung siyang kabal maramaskan sungalun ko menel kapin level alangan speaker Kailangan Senator Simina mamawari ang pono sa mga Senator Pwuhng. Madalas speaker kateng sekarang wawakan menyiar wang sintong. So explore anu ko member kan kailan bayang kateng kain minsan nakanak. Lawan Mr. Speaker mo yung kateng ke itungol acting chairman mo yung enchancel mo ni what Kamandatar wan sentri wan suki samalar ko na pali sumagan ni songon mom na step kami na report met ito ko olamen messenger na report ko wan essential mom supplement na tayo patuwan uya buwan ka replenish muni wat yang cuma kamanamanta uya tan tato kaya kisuta kala tang tama utan niya sorry वो मिस्टर स्पीकर वो इंसान चलमाओ में इरे टोटल में कारमस टोटल में आना सवा से पेन मेले रिफरल अब मेले इराइल कान में पान रपेन सवा से लाओं मसलिकिन दोन भी में तो का इंश्योरेंस पे कान में गनियां सवा से डबल में ट्रायल रमस कान वजह में डबल में ट्रायल डबल पेन sumo especially on rail kan mana na rapakila sumo maslikin tonte itiya bogi president batang sabul matrail my care to kalian insurance pun ka kapalita sama sumo o yidami men batuan Mr. Speaker met towat moin kasambalan na palta bogi Belel mo may niya ramas kayo na rabensawas o niyanzo na rabensawas to raylo trang rabin rapagita tetrakan na bansa wasi rail rapagila sa waskan maslikin doon niya so nga ramaso na uya kalalabak rayo ita may batawan na niyar muni sa kamanata ita uya tekan na ray unfortunately semua buka situ kak filau yau yare kayam je tenai kan maslikin tonte bisa waspano fine la Israel kan imana ne sawasin semua orang Israel megai niar niyo aletiar sawas juga moin is speaker mo kasambal bagi moin monir yau Israel tuan mama sani eu nasawasi Israel nautan ratan sawas lang manwani eu ong Israel kan meran kinyangi sumo ramoni riau karos pilter on meu moni met toke Israel atenti go maiter bang ko ki lel rawat kosanti kan nania pilsai santi re abang gatun kuburo wasame oversight wat toko Karapem oversight what main essential mau main eu ya banta to kanana ya ubantan tek yamona tay bangka kamu gudlasyan bukat ko ananin referral testimony bukak moni ka sambalwa tan ka mugudla o apaliata sang abali Israel sumagan nautan represensawa sa apnelel Israel kan mo inga katre mo insote
Jodarai penene yang gugusan lagi yang bakakian sawas ke apa dia pen sawas sahabat mulia tu penene me kete tu dia pen fundraising ke sonte kan itu mengai itu ada kai penene lah tapi apa buka ke sampal Thailand ka saya Thailand apa lila sang muni buka tapi ong tam sanjal mo ini sanjal na report ko mo ini ya ban to talk ko Thailand ka kamu kitchen buka imana na uya una sa imat Kalangan Senator Kun mamawara and ko Senator Simon. Kalangan kami maing honorable speaker Munetan Patriyong na ituwal nagrada ituwal naramapit report na Pohnpei Legislature macam rawat ayman pagi yang tatrang sa bumumi nasa ng kasom wow misalnya lihat manual wo dito pa waka forming on the vice speaker no leader ang nakaporsenator kan chorus Iman mohon di direct kami pada training session. Figure menyampat rangai Pwuhng German iwakan nasan pembiaya. Ika sampal ke medal ira mepat Pohnpei Legislature macam buat macam sana report. Subuh walau sakit. Iman patuan me ira mepat referral nintuan. Mungkin masa ni membuat share auto money me Legislature apa ni 50,000. Hari yang melil itu naik katakan betul memilih dia cie me cut off bangkang katakan 50,000 no you buat executive kalau dia bagi anak-anak reflection of yang dan aisyah me manakap ringan hati para tu bagi aturan anak-anak semua orang yang anak-anak pakai lagi ini mungkin membiak retai 100,000 hari 100,000 betul tak April inemen jam bagi kabnak berada engkak ingat MOU oh ini Director and Treasury KAPWARESOU ang kami niya para tu MOU kata ko saya kintan hari ini wasam kawai itu perhatian ang mana kapo en patularan ko penapa monio saya pakatala baik yang memang kami nak tahu saya datang lagi kata tertanggi ada wakan pulang baik kami pesampal lagi nan money 100,000 pada speaker is the look central na report kami 100,000 panta toko niya pekas health niya is attendant yang perhatian ng posneto na attendant in Sumawo, the medical attendant. Na muli pampain armas man mesuto issue te sudah tukal moni me. Anane yang armas Sumawo sa nampanay na. The nurse the doctor na tawa Sumawo patula matli. Melmet irawat pil ilam pinuya yung issue law. Ang my care is na tawa. Ari Mr. Speaker, inauluwaw na kita dagang committee. Tapi kami lem tertahu kita konong and Nelson and number report buat hari ini. Ini wow pagkira na itu chairman or committee members. Nah, esok konong report buat and protong kita. Masyarakat kata moneri awo utang kacalita na report buat. Ka inangan legislature ni monub kata kapanaman. Wayang kau-kau me money me patrota 100,000 no ang attendant or reimbursement abe attendant ang aramat beban pan pisang panay manali ang suma 200,000 my care kau me so Israel doctor the nurse me ban yang suma patro ar ira bukat anane ang kaksensalatan ng report what mo na tayo sa puriman kita o kataran pa sa ko my care money wasa kan mo konong yang so lagi kapit report kada speaker we wow ini matagalan talan ay tinggal chairman ng committee. Men pagi maraport buat ka propose po. Committee ang kak delineate itang kasalita ya inangin monin be kay manasa. Ari ya ipadawang yan kamo kadiyo mo speaker. Kailangan Senator Simon. Kariya Mr. Speaker.
Amo ni ban pole sa kamaguta makupuray pole sa mga senador itun kung kawatan. Kailangan Mr. Speaker mo ikaping kita mesan sa Senator Simon o kay Ivan Baton. Amo itami Baton nan sumi Baton sa kita kanso may petepen mo ni Riau makakuya Simon mo pagi kayo ong mana kapo toko referral inte mo palukaran mana ka problem sa wajo irana tit songon medical attendee eu iratoro mo dari mo ini ipatawan pepen maka dahil kapalila report wato eu promotion toro toke mo ni Riau udah nang uyaki assignment udah track kita mo ni pugo ni sudah pita marana ramasmen ramasikai udah nanti track kita yang mo ni kau yang mo ne bangka kemogit o yang mo te bangka kemogit lah iya tadi wogelar mo ni bukan mogit pergi essential mo memi anak-anak pe ini nan mi itu ansut panda mo betul antremet betul main oh assignment betul mo trail main mau mo memi ya rama udan trail dan check sigi mo ni kau anu ya assignment kalang Makupuray ban pole sa Senator R2 mo ni ban pole sa kamagit sansal na kawatan ni lima mo kamagit yan niya. Kamu Senator Kailangan ng kupromoy, Mr. Speaker. Ay sa karataan mo ako kapat-kapat. Melel pati yan sa bulmungan na. Siya nga nilang. Maun kun komunan maluwat. Ay tungal sa karataan mo ako. Filter ka vice, floor. O yung nga honorable members kan karo. So irailakan na. Pipiyan ka child mensyang kap. Mensyang what. Mr. Speaker, may wira makasampal na sansal ng report. May napit. Ira masansal sang treasury. Department of Treasury. Mabit Attorney Office Attorney General na rasong-rasongan kat-katakat policy yung ay imay min kalalapak na songon policy tama rasong-rasongan katakat tapos niyer sa bulaman siya RMR Pohnpei Regulation Management Regulation ay imay min wawaga na uyaban policy yung choror sang sa bulaman siya RMR. Porque RMR apalier uyaban seilak uyaban sangkang karos mabit tamag tayo na masani ay may min sair na mo so to kawait sang treasury na RMR sabul mo tayo RMR ka kapalian da sa bukat pwede sansal na sabul mo tayo financial management regulation yung may min share Mr. Speaker kalangan nangan sansal makay na kalalagak mau kay miye ang jalan kagan kat la motor may kupura kamagit yung miye jalan kaprola report sa bulmatay committee health jalan kat jinan report mapuita jalan kaprola report macho ak jalan kat jinan management report kamagit yung miye yang Senator Simon o miye utupe santing committee report silub ko na isa kayo ulit nyari isa wano kupuru-puru lang sa bulmatay standing committee in health karos mautong kamagito masa ni Pwuhng masa ni so ikot dia manang kemal Speaker dahil kemal kamu purely
Aler o chansal ni wewe pene memie magtai chapol man ke kamagit yug tai lu choose kier standing kam do report silup ko na isa ke ole penia ri isa kono an kapurpurla chapol matai committee an rosul mau kamagit chansaler o usus an kapurpurla on committee paitar o standing kam do report silup ko na isa ke ole penia ri isa kono bang kapurpurla chapol matai standing committee and health rosul mau miadre report. Salamat, Mr. Speaker. Ang ponese floor leader. Kailangan ng kuprong speaker ay tungal wow sa balang kakpatpatuta bang prong katuwap. Speaker man sa karak kupurmao niya tayo lang kakin place standing control board. Silip ko na isok tuyaw laban na rin isok kuno sa pulmatay kalantak ng ranot. Ang mga kumagit yung miya tayo ng place standing kam the report silip ko na isok riyaw laban na rin isok kuno pa sa pulmatay standing kam the report ng ranot. Pwagi ya miya utripan kumagit ay man patrawan pagkita tayo ng place standing kam the report silip ko na isok riyaw laban na rin isok kuno pa sa pulmatay standing kam the report ng ranot. Floor leader. Speaker kailangan ay tungal wow man sa karak kupurmao niya tayo lang kakamal malapan na siya speaker. Child ban kummal financial right
tayo sa pala rong nasa puno tayo yung purok tayo katkat pan standing committee report o pan meter report. Standing Committee Report nanda silipkuan isak riyaw la risa kuno. Mapit Legislature Bill nanda tap kulimesa kwalu la risa kuno. Sang sapon mo campaign finance. Kailangan tayo ng kakatiyanan masin ba pan po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Muna ba ang player pada sa kamdin mo niya kung kupura po yung kakesa ba sa karen. Wa pa ang kupura mo yung pa ang kupura kan kores. Mr. Speaker, nuwawo kara-kara kay kamagat malwa talang ka kuya kupura ki standing committee report sila po ni sa kriyaw le mangyari sa kono. Salamat. Chan sila mo kamagat premier karos mo tung kamagat masa ni ay po masa ni show pag kamagat ya po itak tayo bang katiyanan masin ba umay kupura yung po na sa mga Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito nga sa karen wa sa bal bang kupura mo yung pang kupura kan kores. Standing committee report sila po ni sa kriyaw le mangyari sa kono. Itan ka mo tangko sinat pa bu kilomay sa kwalu le mangyari sa kono me pag maluwat nintuan kaway din officer kan melel chairman kan and committee kan and maluwat mapit mo ni makamanamantar po kaya naanin tatakin committee kan o melel Supplement Speaker Representation Fund Pilikin apwali ananin Honorable Senator kan wiki ananin mono bukat melel tatangkan makamiti paki maluwat o pukakan kita kin supplement giyang sa matela ramas sawasakan kin miye na naisukan Asal kamitin mo ni kapitulong kamotang ko sa network napangu kita la sa matay ko sa netin mo ni mele mawali sa matay patet sang nan mo ni mamalwat kamanatar o padpatopan patet item makin padawan building and ground sansal makosantin mo nuwad nintuan ruwasin ko sa net ni mandiyan mo ni kan chorus mo ni maging sa dito lay wasakan patolay nan kawid mamiya may Mr. Speaker talanan and kagmiyang Airway Committee o talalimanan and kagmiya and kakabaliata Supplement Speaker Representation Fund nabili kinapali ananin Honorable Senator kan Koros wagi mo na kamanamantar may Mr. Speaker nan kawit pa na masama kamiti mo ni sabon man ki aso da pika sal miya pwede mo wad miya yan ay tiyan kakpileo kanene ti ang kamiti ka no sabon mo representation fund o tiyan kak kausela pwede pukakan magtay sabon man ki yang melel maluwad o sabon matay laramasakan o kumo na buka dahil bikin sawas niya so kan magtay kan patyang tatangkan magtay kan Ulian Legislature tapi ulian committee nan kausan kan nan karong-rong kan o ele tak coco apal bagan paradanan kausan melel penainin eminent senator saya kasih may Mr. Speaker lakam tali napol ba naman ol kasampal nabuya senator ang surire yang kawit at ako sunit kasampal coco Pwuhng sabon matay auditor, Pwuhng sabon matay Ranwood Election Commissioner. Ayaw mabilalay ang kamiti, kamilalay mautaan, tataw po kadananan mo kit. May Mr. Speaker, ipada sa mga kamiti mo niyo sa karamalwad, kupurmawan niya. Pwuhng kumunuwad, Pwuhng sabon matay, kawit masansan ng report, malwad na nagkaksabal man kita, ni Sope kasal. Ano yung alam man, Mr. Speaker, ikawad-wad mamiyanan. So, po-wad to, ito nga sa karmisog po yung kapatayang irayo may patuwan. Nasabisan sa ng report. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl Peggy kawawan standing up the report. Miya ito masin ba?
Imen patrawan mebidata representation fund tika bengke kupur masansal I patrawan mesabul matrail apal toto magtay show bainan tienda tagun legislature men masansal me kusunet yu mebil kamanamanta mebil sali yang trail forward na utan former senator men ban kabinsale dala utan trail obligated uk trail yang show se expense kan o sansal me email atar speakers representation fund ya bil lo yang kar bukat ai me men ka bangki sansal magtabil ban show ba ye ashuk karan ari ipadrawan dai robot an kagata sansal betai la pali ki kabinsale tala toto ipadrawan uliaben matelanim riamen uliaben net bil uliaben mokil bila apta kabinsale tala late maskachim bila apta kabinsale tala o sansal me nama tahun tet matelanim ye chief clerk tribal apali ari expense bukat udan sansal me kusunet di magtaban apali ari ime men patrawan da so ikabung consideration me ye maye kupromail ban apali ai kar buka mele alangan dia je juga kami baik juga Alangan speaker monutan yang satu itu menceritakan kepenuhan kebetulan maupun kemudian sukses maupun floor maupun kembangkapan honorable senator kan uraikan dapat yang kail speaker kamelem kebiasaan macam yang tetap supaya maluat sukses metode oh engkak sansal nya shogus may babali sabul matay lobis nya show na kung catch mas lagi akaun kan butan pilar ka nga buhay akaun kan magchay kapali ito patontor jadi kas-kasik amen former senator na asuwat pan karanyang sapali wen Pohnpei utang kay pan lapali ay makareta Banter kalau macam itu, I mean kita tang formal jalan kak. Cari kau kan meniau jalan. Kacang dimasin kumpul tu sabun kita. Celar masan be, kamu ke jumi ya jalan tinggi masan be. Korus mau tung kamu ke tu masan ni Pwuhng masan iso kamu ke poita. Korus mau tung standing of the robot silup kone isak riau lebih nyali isak kolo masan ni Pwuhng masan iso kamu ke poita rukta supplement kita standing of the robot silup kone isak riau lebih nyali isak kolo. Asal standing of the robot ay pan pona se floor leader. Langan speaker itu ngeluau sabalang kak berpatu bang perangkat tuat speaker man sakara kupurmau niya chay lang kak rop sabal macay kalantar o sa paldian po na item ng baysok silu yay pil kalantar. Riaman. Jangan salah mau kamu ketiu miaya dan seperti yang sampai Asia silu yai pil kalender o jangan me taikat ketir pun pil kalender o ban pun ase loyosi. Legislature Bill Number Papkulumaisak Tuwawala Risak 10 Legislature Draft 1 a Bill for an Act amending State Law Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026 and for other purposes on Watawat Kayo. Jangan kakadian dan masa nabi pan pun ase Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa palbangko pura mo yung pangkurakan para. Si Breo pada sa mga kamutin mo ninuwa karakara kamagat maluwat. Kaya nga kuya ko puro kayo. Ako madawat kayo. Kamutan ko sa net papuli may saktuwa. Alam nangyari sa kuna walpiwan. Jangan salah mau kamu kita miaya. Karos mau tung kamu kita masa ni Pwuhng masa ni so. Pergi kamu kita poitak cai pangkadian dan masa nabi. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa palbangko pura mo yung pangkurakan para. Ito nga alkato nga maluwat po kama naman daan standing kama dito po sila po may saktuwa alam nangyari sa kunaw naitan kama daan ko sa netwat. Niyara lang may Mr. Speaker. Pagpag maluwat yan ka kama nata ko sa net. Kama daan ko sa net pa po may saktuwa alam nangyari sa kunaw. Huwag kita lang sa matay
Kasi na din mo ni Melen, mapali option ni Sus, Pwuhng kakapali Pwuhng o anane na polbento on the talk, may office kasi mapalwat sobay. Sansal mo muna bukat chorus, mo ni makamanamandar nantiyan mo ni wat, o so mo ni kapan mo. Niyara lang may Mrs. Speaker, ikaw wilwad na miyawang watawat kayo ang kamutang ko sa nagput. Kalangan Chairman Carl Pwuhng Kapes at kawawan standing at kamutan ko sunod top kilometer 12 lebihnya reso kono meter masin Speaker, kamu floor leader. Kailangan ako from speaker ay tungal wow sa paleng tutuwa sa pangkurang katuwat. Speaker, may sakara ko purmaon niya. Sa ilang kakriting timasan pan kamutan ko sunod top kilometer 12 lebihnya reso kono sa pulman kita watawat ko yun. Chance lang mga kamagitiyo ng mayor koros mo itong kamagito masa ni uwang masa ni so kamagit paita dahil itong tiyer koros mo itong kamutan kasunod 5 kilometer 5 kilometer 12 lebihnya reso kono dahil kamanala ni watawat kayo masa ni uwang masa ni so kamagit paita dahil sa bulman gitar kamutan kasunod watawat kayo meter kamutan kasunod Legislature Bill Number Papkulimesa Kusula Reso Kono, Legislature Draft 1, a bill for an act, amending State Law Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026 and for other purposes. Only watawat kayo. Kailangan talagang kakatiyan ng masinabi, banto na siya Chairman Carl. Kailangan may Mrs. Speaker, itong alawa sa bal, bangko promoyo, bangko porkan koros, duwawo karakarak, Leo bata sa makamadin mo na kamakit mo hotel nga kuya ko po kaya nga kayo kamatang ko sa net pa ko may sa kisula mangyari sa kuno. Salamat. Chance lang mga kawait ta kamakit mamiya karos mautong kamagito masani uwo masani show kamakit paitar o kay katkat nan masani pa kamut Chairman. Kailangan may Mr. Speaker ipata sa makamadin mo niyo meron wiya kaping wato ang malwod po kamanamantan standing ang report sa lupo ni sa glabanyari sa kuno nakawait kamutang ko sa netwood sansal non-report o masansal non-fill kamutang ko sa netwood pan ugdala sa material ko sa nadin mo ni Melen mapali option obe o nan mo ni kan makamanamantar o kaya arkasik matala nan limakit o yabu pa sa kuno pan pita o po ko miya tuon tatag sa apiski ang Pohnpei State Government may patso option o payment daler sa barriye sa apiski ang Pohnpei State Government anin tuwan ruwasin ko sa nad may mwalwat kamanata tuon tatang koros ang Pohnpei State Government may sa apiski ang Pohnpei State Government sa barriye sa kuwiya mau pinaban magkit step riyaw patota Rian sansal kamukitin mo nuwat sang nantala nan limakit sama may paduan tala kituo ko ni sa kuno nga panapali ananin kamukitan step riyawat ani orala may Mrs. Speaker and there the makaiter mo ni kapmet mo ni mamalwat kamanaya nga office wat kalangan may Mrs. Speaker Kalangan Chairman Carl kawewe mga miya masinabi kamutang ko sunod Masulara ay panpona sa floor leader at Kailangan speaker ay tungal wow tutuwa sa pangkurang katuwat. Speaker may sakara ko purmaon niya. Sansal masangon kusin at kasambal bukat dahil pilapaliyan. Uy may sakara ko purmao niya dahil kamanala kumatang sunod pa pili may sakasula binariyo sa kuno watawat kayo. Pagkarya man. Chance lang mga kamaguto koros mautong kamaguto masa ni uwo masa ni show tayo tung tier masa ni koros mautong tayo kamanala kamutang ko sunod pa pili may sakasula binariyo sa kuno LT1 ang watawat kayo masa ni uwo masa ni show kamagut pa ita tayo kamanala kamutang ko sunod watawat kayo iya ito kamutang ko sunod Legislature Bill Number Papkulimesa Kualula Resa Kono, Legislature Draft 1, a bill for an act amending State Law Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026, and for other purposes. Only watawat kayo. Talang kakatiyanan masa na bibanto ni sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa bal, bangko promoyo, bangko kan koros.
Ipileo bata sa mga kamdi mo ni Mr. Speaker o nawaw karakara kamagat malwat kailan ka kuya kupuro kiyang watawat kayo kamatang ko Senate member papili may sa kwalo laban yari sa kuno. Roman. Chancellor mo kawit sa kamagat mamiyas ang Chairman and Finance karos mo itong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paita biya masa na ba Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasa bal bangko pro mo yo bangko pro kan paros. Kamatang ko Senate papili may sa kwalo laban yari sa kuno. Sama kamdi monit sabon man ke kabeng bul kubur mawon malwat kamanadar stand nga madrupo sila ko ni sa kriyaw laban ni sa kuno makawait kamodan ko sa naduwad niya song malwat yang ka kamanada wancala daw tanen mabangka na diyang kami dituwa o abali sabon man speaker representation fund nabil ka napali ananaban tatawangkan koros na Honorable Senator Kan kinpatiki yang maluwad melel option speaker wagi monuwad ya moni kamanamantaryo na sa matay patet o itamabang uya apan chorak samban buildings and grounds o kanene diyang bahan committee tuwa o speakers representation fund committee so sa wulman ko kasal po moni mi o monuwad utang ko santi yang legislature ang banda tatangkan menon kasampal we cheto bukat and wono no so tatak minduan anan kan magan mi sang honorable senator kan mele committee yo option speaker pero may Mr. Speaker iman lewte kalupo pag masama kamdin mo ni tungalan kinan KAPWARESOU report maluwoten kaksabon man ko kubur mawo kamanata kamudang ko sa nagpapuli may sa kwalo laban yari sa kuna WLP1 ang watawat kayo nan sa matay station may sa narangot kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl pwede kawewe and kamutang ko sa nagpapuli may sa kwalo laban yari sa kuna WLP1 iya ito masa na ba mas short man po na sa floor leader Kailangan speaker ay tungal sa palang kakpatpatuta bang prong katuwat speaker man sang likawit sa namaw masensal sang chairman in money ay man sakara kuburmaw niya kailang kakritsing timasan bang kamumatang kusunat tapos may sa kwalo laban ng alreso kuno sa puliman kita watawat kayo kaya man Chancellor mo kamagat yung mayor karos mo itong kamagat masa ni o masa ni so kamagat paitak tayo itong tiyer masa na ba karos mo itong tayo lang kamanata kamatang kusunat papakil may sa kwalo laban yari sa kuna WLP1 o watawat kayo masa ni o masa ni so kamagat paitar o tayo sa pulman kita kamatang kusunat wat yung watawat kayo Masalar, kamutang kusunat pan fill calendar ay pan po na si floor leader Kadkadaur kailangan ng promise speaker man sakara kuburmaw niya kailang kakrup sa bulmatay kalantar o katiyang banan sa onraturo Chancellor mo kamagat yung mayor tayo katkatsir po ng basic limaw yay ratoror kamu floor leader kailangan ng promise speaker ay tungal ba't patuta bang prakan speaker man kami nila Rano tuya ko yung tan sa bulmatay yung kupurturo wala rin man sakara honorable senator ko ma'am yay raturo ayon sa umaw man surta at mga honorable senator Chancellor mo kawait and floor leader tayo katkatsir ratoror o ipan po na si Chairman Edmund kailangan ko po ni speaker kung kupura mo niba ng batawan tayo yung raturo ayun kapatyan sa karatang wawakan mo kami uliang kitir mo matuwa sa karatang wawakan ayun timal sa karatang wawakan kami speaker vice lord o honorable members kan karos speaker kung kupura yung raturo wat kan yaku kamakitiyo and kung yung kakupurata abubi kamti and kakapadi ay raturo wat na put sansal na nan di priyaw sa munar ni pato ng Philippines iman sa Induk pwede karap ay patawan suma o patuloy pun repensawas yan sumipat pato ng Philippines Ipilisong po yung naleti irail ng Pohnpei kay mayang patpato ng masawa po yung implikak tuwang rail
Hari ipil Pwuhng rai min Pohnpei kami yang patpacomo ni mana ka pun ipil Pwuhng. Masao Michael pil Qatar. Puan ka kodaw yang repen sawas puri sumau me patulala. Kami patungan kita nowat ng speaker. Mana ka menit pagkaterla ni duwat utang padura isto kaya lai. Takalep ni pagpatunan sa Hindu del kulang weeks do. O niyan so me pan talk kan pan kero pan taptakatoki. Semua menit Michael kauti ne rendama padi sotemoni na padi semua wat ini patuan kita irawat pergi kamtian health finance pengkak cek tamakarata rekatar semua wat udah mungkin fine insurance udah langsung na katok Michael kauti ente katok ini suatu mungkin kapali operation na pangwaya yang semua menit. Ay karabot ni patungan niya kamugit po kay kampiyan health may finance. Rengkak siya kata takarapan kamugit po. Pagkatar wiya udal mo suatu kak apoy. Nanya po pa insurance. Memutuan kak wiya kalangan speaker. Kamugit mo? Amen. Kamugit po. Kampiyan kakapali. Tansal mo kamugit miya romiya karyaman pe koros mo utung kamugito masani o masani so kamugit po ita masani pe. Pero kasampali yung nankin kan miya masani pe kamugit. Kalangan may Mr. Speaker itu ngalu wasapal bangku promo yang baku pakal. Men padyangan ce itu ngal chairman adman pwede ra kasampalo karwarwat. Na uyang ramen nakak uyang ilake ma maluat ban ka dia nan tataw ko ta I men padang ay tungal chairman mau pagin wow karak tataw ko den ka kapaliang committee nel to committee chayan ko pagi tatawagan babaki Pwuhng aramasemen on insurance yume kaya kalep mo pukaki wewa pa naman miyanan Pwuhng Pohnpei o Philippines o sansal mabilmiya uliya patay nan 14 iya palu maka kapulan kakapalo kapultong malwad nuwan matang koros ay itungal patay ang itungal chairman mo kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl Senator Edwin kumkawatan ni limang yun. Main kalau bag main betul niya main mana senjata mau ni kok tu di KAPWARESOU orang nak camar buat ni semua mau ke ni Michael recommend ni main rai mau ni Philippines kan suka kan apa ni main betul anda macam tu mau Pwuhng nani rai me senjalo me main doktor kan ni kena camar layang itu apa dia mak kita punya problem mau yang korong-korong bandia sama itu problem ini betul sama mau pacabang kita mia mau korong-korong banyak pun kacalet Senator Edwin mau essential kamugit mia air o kamugito ento kalang kamitin health o kawait kamitin chayan ko patya kamu Senator Edwin kolokol aduman ko bro mo yung kawo ito wow ito masin be kamugit me miyayan masin be ni robo nako mo Kalangan Speaker ikatunggi ram essential sang ran Honorable Chairman and Social I mean and pwede ira kasampal yomo ana pechekpan Jalen kakpil kaciyang da asani pwede ira maputata memoran man Pohnpei pwede engkak sansan niyan soma ireo peitanan men kapesa ibil nan ciyang
into an area member in health I will wala my care wagi iraikan wewe pena o emen ramas magan pacowan policy na iraikan usang niraiban pacowan sawas eri sutokan yang bil pacowan ta wagi epitata emen patient apakan emen patient pin pacowan kak wa mabanlel wasagi sa karaban iraikan sula fanti wagi sula sawas patan kak paco sang wasao eri rai pilononop ta ong songan kaya ramas maraban sucukak Philippine ta sucukak apali buaki sula sawas patan kak apali ya maiker pilononop parentul fanti yang kak pakatarla wasama mayna polpe ta kak kuyawiyang ya praban sucukak kamawila eri imana sasal cepua etamoman ma kaiten socho moni apuagi irair ma amendment patient pan pacholala rabangan sulakak governance policy ma pacho maika aime iche irame man sawas Salamat. Ito masih lebih nilaw. Kamu sana jauh sini. Kalau speaker I do want lagi even kasal mepit kasalatan mepit kirawat essential mendan procedure na pali referral kan biaya wagi maiger sudah bangka kawai tensiono mona pan patola lelmu parem sawalira essential dan ire motel masan yang sukses policy mepit poi policy na song kan mepit operation sudah song buku kan kawai tak dia wong rai patient kan mona rai pan lella Philippine mo minale dito kawai buat legam kawai essential na agilal irai kan beban patola beban patuan leyet song kan beban yawi wogi patient lella Philippine sudah kawai del beban sudah ka coverage Kailangan sila jauh sini. Target ketenan masih lebih hero mesanjala internet mon. Kamu perlu lihat. Ni kalau from speaker ay cungal wow sa balang kakpat patuto bang from katuwat speaker may utan kupura ko sampal yung senator ratuman katkilo ngero kamakit sapot kay sapol mang kita. Kumen kami nila mayroong kupura ko sampal bukan. May kerto bilgak siya bang ari. May sakara kupura maon ni dalang kakriting kamakit wato sapol mang kita. Kami yaksain. Masalah masih lebih niru kesembalu kamu ketium ya tadi yang retung itu masih lebih koros mau tung kamu gitu masih ni masih ni so koros mau tung kamu gitu memia ene cain lang sampai matai kami tin rosul mau ocean ko masih ni masih ni so kamu gitu paitar oi raga sembalu wat pana cain lang sampai matai kami tin health ocean ko o pueki ira kesembalu me pitatam nor anane reporto ancu karwaru Ia dia turun, selalu turun ada pones floor leader. Nah, kamu pak speaker abang, Rangan speaker itu kan seorang uang sebal speaker, wagi ira kesembuhan macam lapia palio non kesembuhan menyangkan dalilnya. Information kan kak son mo na cheltan computer kan kak essential na sab na child insurance Medicare na sumaw cancer yumo essential ya stage kan berkak kapali nanto poti no kay kaprodang kamtin el din kapan Israel job siya kan documentation na patoyang sumaw ano ko la patola lupo Tujuh sama macam exploit ni bangkak kasaleta confusion yang sumaw. Yang kami makan seriumo ni asuma lel Filipin, ayah asuma kira kita sangat stage tanah sumaw. Ibajuan tajen met Pwuhng kak punya information purpose dan purakan ay kami lem kami tu dan taulau apali ira kesampalut. Main speaker provisioner project rangut dan
Yield Florong sa Matay Floor Leader. Floor Leader, kay Vice Speaker, yung Floor Leader Latoran. Ay kailangan speaker ay tungal wow sa balan tutuwa ta bang prom katuwa speaker man patungan man sila yung turun kunang chansal na rayar matel kat lala ay man ang show mo patungan ta komunita o melel honorable senator ko koros melel kapungong paninayin Pohnpei pun chansal matel aptong katsang nan kasopul kay bil waray pasang sulat tuban ay man patungan ta komunita melel kapungong ray sumpatangkan koros makamaray ni sa pulmar sirikang korosen Pohnpei wot aloyang arkak kasokasopul o nagsang na naraytaken kamarayan kan sang nikarababukat mayang speaker man sakara kubur maon niya kaya lang kairala sa pulmar kaya kubur kasombal ng ranwot o prong sa palpa na wasaksit niya sil el nang wigat lakisak Kaya man. Lakab Pali. Sansal magkamagot yung mayor. Amone ban po na siya kamagot mamia. Mia men po na siya mga chairman kan mamia pakairan committee. Masyotra iban po na siya kamagot mamia. Masyotra sansal ang mga kamagot ok Thailand. Kumbaldiran mo to sa palpanaptali. Amone ban patrongan po na siya kamagot man kataman kiyang magtraiban leadership mo rin te iya kupuran mo. Kuya ki ira kasampal misan salata last week kapitata kapinsalata la naman former senator o leadership you da kasanti yang yaw purun sa wasin ran what ko talang kakan masa ni ira kasampal kaya monatel ban kat pesya men patrongan te leadership you ban pitata former Senator Albino Kerman Karos na utrong Thailand kumaltisan ang uya kupuro sa palpan at pali masa ni yay kalaka isak wo masa ni show kamagat paitar o sa palmatay uya kupuro rar tayo bangkat pasang o sa palpan at pali kalaka isak. Halangan ng Honorable Senator Karos.